إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والعلانية. musidɓe julɓe tedduɓe, yen yetta allahu subhanahu wa ta'ala handuɗo e yettede, yen jarnamo yen weltanomo e dow ɗiɗo nemaji makko ɗi woni en ene minde. yen du'ano nelaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam, neliraɗo yurmede wonande nde ɗo tagore, e kala ɓeygure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e yewtiriɓa maɓɓe ha ñande darngal. ayyuhal muslimun, yen wasodira hulgol allahu subhanahu wa ta'ala, ko ɗum ɗo woni wasiyaranɓe kañum may sakkitiɓe hulgol allah subhanahu wa ta'ala. ɓe wi ko woni hulgol allah subhanahu wa ta'ala kono rewrata allah subhanahu wa ta'ala e hoore gandal, waɗa ko yamiri kon e hoore gandal, tertoɗa ko haɗi kon e hoore gandal. ko ɗum ɗo woni ko talqabul habib rahimahullahu ta'ala woni ko o landanoɓe o innama wondema ajmi ilana attaqwa. yeeto men ko honum innete attaqwa o yewtori ɓe ɗi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. ayyuhal muslimun, musidɓe julɓe tedduɓe, wirnanaki tagore nden ko fewndi e oɗo aduna, la siyama min jihati lgarb haula'i lkafara haula'i lfajara. la siyama teɗen ko yondiri e ndiɗo leydi Europe, oɗo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wallah subhanahu wa ta'ala neliri yurmede wonde ndeɗo tagore, tawata ko bani adama ummo allah subhanahu wa ta'ala mo o tagi immorde e toɓɓere mani, bawto ɗum waɗi mo heɗɗere, bawto ɗum o fondiriri mo ha o wawi uddutugol hunduko makko, ma ɗum memmingol tere makko. tawata ko oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni kanko e talibaɓe makko ko natata e nder classe o waɗa caricature nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. hasbiyallahu wa ni'mal wakil. oɗo neɗɗanke français jo ko ɗum woni Emmanuel Paty, o dari o defi nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. oɗo na nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko o faala, oɗo ko diinal islam woni ko faala. kono ya faamu musidɗo julɗo tedduɗo, oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa ta'ala ɓanti fi makko woni hemo wuuri, woni himo maayi. heɓo kadi ko daro sembina nde ɗo lowre, wi'a wondema nunude non seran pas di caricature, wondema fi desingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. minen men riwata ɗum ɗo, bal men sembinay ɗum ɗo, bal ha ɓe wi wondema joni ɗum ɗo wonay maande batte, tawta faƴɓen ka lekkolji maɓɓe. ɗum ɗo ɓe desinay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe holle ɗum ɗo. tuma nde yewno ha ɓeɗo julɓe tawi ɓe hoyi ɓe foygintinni hoore maɓɓe, ɓe tertike ko Muhammad bun Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi accirnoɓe kon, tawi ko nde ɗo jasere kañum may ɗum ɗo woni ko ɓe yiyata musidɗo julɗo tedduɗo. nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam bii ka allah subhanahu wa ta'ala nelnomo, ko ɗum woni makka o serani himo lorre, himo sonje kanko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, ha o ƴettita kanko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. tuma nde nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa ta'ala jippinno e maɓɓe wa andir ashirataka laqrabin, waajongol ɗo gorol ma ɓattingol, ɓe mooɓidiri ɓe nde ɗo ɓeygore maɓɓe,
ɓe mooɓidini gorol maɓɓe ngol ɓe yiwondema ko ɓe nelaɓe morde ka Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab o wi tabban laka ya Muhammad, halkare wodanima am Muhammad, komba on fuɗɗiɗo harbo on fuɗɗiɗo jalkutugol kañum may waɗgol oɗo kala ko faala. Allah subhanahu wa ta'ala yettani nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Allah subhanahu wa ta'ala ñaafi oɗo kefeero ka worleyɗo himo wuuri hino ɗo yiite woni ko wodanimo kon. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓangi makka ɓe seeni ta'if fi noddugol ɓeɗo e yaltingol ɓe e ndeɗo niwre ko ɗum woni shirku kañum ma e majjere ɓe adda ɓe faade annora ɓe wurti e maɓɓe ko ɗum woni fayɓe kañum ma e jofooɓe ala ko ɓe waɗal nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. ha malakul jibal ari yeeti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, jooma ma hino wiya wondema ɗeɗo pelle ɗiɗi accumen hiɓɓidira ɓe ɓeɗo yimɓe holluɓe ma ndeɗo bewre. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki o tan waɗu no gasa Allah subhanahu wa ta'ala yaltinayi e keeki ɓe ɓen no rewa Allah subhanahu wa ta'ala tawta ɓe shirkanali Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum noon feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam arti makka. nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe moɓodiri ka daru nadwa fi wargol ɗo ɗo wa id yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru llah wallahu khayrul makirin. ɓe wi am muhammad sa woni en ɗo ko imma tabitaɗo wona e dina kamen woni e muɗum kan rewen sanamu ma ɗum men ware ma ɗum men yaltine. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe lorra ɓe soñja kamɓe sinna abubakar radiyallahu anhu ɓe seeni makka ɓe seerani hiɓe lorre makka ñande uhud. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wallinaka leydi ɓe turkirawa dammol nden hiro rukko kay e nduggu. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam barninaka hoore muɗum jarije maɓɓe ɗen taƴa. nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maake kayfa yahdi llahu qawman shajju nabiyahum, honno Allah subhanahu wa ta'ala fewnirta yimɓe ɓe barmini nelaɗo maɓɓe on ɓe taƴi jarije makko ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala wi laysa laka min al-amri shay, haye mere fawakima ɓeɗo heferɓe woɓɓe maɓɓe tuubo naati e l'islam. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe serani hiɓe lorre kamɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ha suddiɗo yahudiyankejo madina o ƴetti poson o waɗi e dammol o neldi nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam fi oɗo maayo. Allah subhanahu wa ta'ala dandimo ko wanoni yahudu e nasara walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. yahudu e nasara ɓe weltortama an muhammad, ɓe weltortama an julɗo ha wona e laawol ngol ɓe woni e muɗum ngol. ñande wonɗa e muɗum woɓe tottoɗo waɗgol caricature. Allah subhanahu wa ta'ala o wi wama tukhfi suduruhum akbar, ko suuɗi kaɓerɗe maɓɓe kon ɓuri mawnude. naam macron affak o yaltini ko woni kaɓernde makko nden minitaji yawoji 14 himo sabotude l'islam, himo jalkutude, himo sembinde fiyoɗo caricature. wondema nous poursuivrons jusqu'au bout. min jokkay combatugol l'islam France, min jokkay combatugol min yiɗa ɗum ɗo e ndiɗo leydi amen. hasbi allahu wa ni'mal wakil. wo leydi maɓɓe nen ko muqaddasa, ko leydi laaɓundi, ko leydi wondundi e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala hino seedaniɓe ɗum, yewɓe ha hewti ɓen hino seedaniɓe ɗum. ñande Allah subhanahu wa ta'ala newnanno on ti jippagol ka aéroport Paris. sa yi mummunteyagal a tawa yoɗo l'islamu konema molanaɗo. hombo aton jinni yewgol ka maɓɓe, hombo aton jinni e ko maɓɓe, hombo woni ko faala e maɓɓe. si tawi woni ko fiyoɓe hoynu nelaɗo ma on sallallahu alayhi wa sallam neɗɗanke jaɓata ɗum ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha. Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeɗo yimɓe heferɓe hiɓe dépensude jawle maɓɓe fi sakkagol kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe dépensay ɗum ɗo kono ko perdi woni ko wontiranoyta ɓe. hasbi allahu wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko oɗo neɗɗanke woni mo e waɗude, ko oɗo neɗɗanke woni mo e wowlude. ɗum hewteta nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam inna kafaynaka almustahzi'in. min yonima muhammad, min yonima ɓen jalkitoɓe ma on to sufi comme un défenseur. min yonima jankotoɗo sakko ɗiɗo lorraji wonɗima hewde am muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fasayakfikahumullah,
الله سبحانه وتعالى ينتبه أو نام الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده الله سبحانه وتعالى ينالي défenseur كلمة protecteur أولون لا نبكون صلى الله عليه وسلم نعم دون هنا هولي سبنا ودون أنك جوي كلاسي مودم بيسنا نفيد في جل كتب الله صلى الله عليه وسلم أولو هيوتينو كان جاي كمكو وتوينكو مرناتكم حسبي الله ونعم الوكيل تيني موسيقى جل بتدوه ونا أتنتا ونا تيروريست ونا غير ونا هون هاي مير ونا دون وني كو دار فونتين دون ko andugol nokkune laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ka l'islam andugol nokkune laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ka allah subhanahu wa ta'ala na yawe ambassade maɗum fotta e françaijo maɗum e neɗɗanke illa a waraymo maɗum goɗɗum goo diina men kan jaɓata ɗum ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe naaki kala on warɗo neɗɗanke haldidaɗo ma natirɗo e leydi ndin ko ɗum woni passeport maɗum visa tata ko lamɗo woni ko naadimo ko haldidaɗo o mematake ونلو وني كدينا من يمري ونا يلتغل للاوي ونا ودغل اتنتا دينا من كان كو يميني كو فنينغول نكودو نلا من صلى الله عليه وسلم كالله سبحانه وتعالى الوقفة الأولى وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم درند من أرنرن كو وقتغل يدغل نلا صلى الله عليه وسلم سنغدو كلا كويدي الوقفة الثانية وجوب تعذيره وتوقيره وتعظيمه في حياته وبعد مماته تدين قلنا صلى الله عليه وسلم كبوري دون كبماي دون كم من الله صلى الله عليه وسلم الوقفة الثالثة ذكر بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جنتنا قل ما يوقع كرتل لكارو دين الإسلام الله سبحانه وتعالى هرتنا ودن العالم صلى الله عليه وسلم العالم صلى الله عليه وسلم o dar forantake o sembinirtake mawludu ma ɗum goɗɗum go oɗo ko sembinirta ko tirgol ɓaawo makko alwaqfatu l ula wujubu mahabbati nabiyi sallllahu alayhi wa sallam hino waɗɗi duhi e suddi faykum e mawɗo dendanalngal tagore nden yiɗugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala o wi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى أوي كبن جنانقول يرغل الله صلى الله عليه وسلم harana ko be do woni moy wadude kon e yimbe wonbe tawtude be wonbe sembinde be koybe ma Allah subhanahu wa ta'ala o wi si tawi woni ko babirabe modon kanyum may gedal be modon kanyum may musidbe modon kanyum may be nguli modon kanyum may gorol modon kanyum may cuudi modon kanyum may juleyagal modon urani on edi Allah subhanahu wa ta'ala en la makko sallallahu alayhi wa sallam e wadugol jihad fi sabilillah habbeha Allah subhanahu wa ta'ala adda yamirore makko nden Allah subhanahu wa ta'ala o yida o fewnta be do yibbe fasiqibe o do aya ka suratu tauba hino tindina yidugol nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yiɗa nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam tata si oɗo memama ko an woni ko mema nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi sabu yaltingol mani ɓe shirku laqad manna Allahu ala almu'minina id ba'sa fihim rasula Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴike gomɗinɓe ɓen tuma nde o nelno e maɓɓe nelaɗo yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sa yi en fotta ɗo juula hande Allah subhanahu wa ta'ala waɗi oɗo sabu wonen julɓe mayen Allah subhanahu wa ta'ala ka yurmede makko torɗe mo yonade aljanna Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka hollugol e yiɗugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino waɗɗi o wi annabiyu awla bilmu'minina min anfusihim annabiyu awla bilmu'minina min anfusihim ko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓuri handude julɓe ɓen edi wonkiji maɓɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓuri handude julɓe ɓen edi maɓɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam woni ko hikkinta yeeso yiɗugol ɓe iwtira ɓaawo maɓɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam wono ardin noon ka Bukhari نعم حديث عمر رضي الله عنه ووي يا رسول الله إني والله لأحبك من هنا يدما أقولكم يدن نانغال هاي مرسينا ونكيان أمن الله صلى الله عليه وسلم بناك لا والذي نفسي بيده
حتى أكون أحب إليك من نفسك بي روا وتاول دي عمر باي عمر وي لا يدي كلا هونde نعم كو woni ko bekkini yeso kono non ko wonki yan elaado sallallahu alaihi wasallam be maki o Umar fatinga yidani nan tawsi dewta do wonki maada ay lata ko ente ko hujjiru gon elaado sallallahu alaihi wasallam bawto Umar radiyallahu anhu wi wallahi ko am ura yidede kan ede wonki an elaado sallallahu alaihi wasallam be maki fa lana ya Umar jonnon hadi ko nete ko yidugol elaado sallallahu alaihi wasallam elaado sallallahu alaihi wasallam be maki كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين نلا صلى الله عليه وسلم بناكي هبتا إموتن قم إن التمونغل ها تواتهيدون يجيلا من ɓuri koyɗon baba moɗon e biro moɗon ɓuri koyɗon geɗalɓe moɗon e dendanangal yimɓe ɓen haɗata gomɗinal timmungal ha tawta yiɗe yiɗi oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam koni woni ko ɓe makiri holli e wonden hino waƴƴi yiɗugol oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sengo dow kala koyɗen immorde e jawle kala koyɗen ɓiɓɓe kala koyɗuɗen ɗum ɗo e ɗum ɗo yen hani yiɗugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam jingal nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam الوقفة الثانية درن من إمرنا وجوب تعذيره وتقريمه وتوقيره وتعظيمه في حياته وبعد مماته نلا صلى الله عليه وسلم إنه يدغلم فتيه موري فتي كوكا وما يدغ نلا صلى الله عليه وسلم إنه إما أنجل يدغلب فتي ريب ووري فتي ريب فكينينو تدنا بكم من الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وجنتني ينتن الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه بيدو تدي من الله صلى الله عليه وسلم بولتين الله صلى الله عليه وسلم كبيدو ونقوم ببين الله سبحانه وتعالى بقوي فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ben gomdi men la sallallahu alayhi wa sallam be teddinimo be tambitimo be mawninimo ko be do woni malo tebe ben idan la sallallahu alayhi wa sallam ko ya teddimmo ko ya mawnimo kanko la sallallahu alayhi wa sallam ndaru hay kanko la sallallahu alayhi wa sallam si tay woni anoddaymo na ya noddirmo indenen na yondir inde makko kanko la sallallahu alayhi wa sallam na ya wi muhammad ko ya noddirmo ko Allah subhanahu wa ta'ala noddirimo ko ngal do nelal Allah subhanahu wa ta'ala wi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha wa ta'un noddir Muhammad ibn Abdullah wi yawma Muhammad wana noddir ton hakkunde modon Ahmad ko me Muhammad hakkunde modon wa ta'un wadum Allah subhanahu wa ta'ala ka sembinangol len do hollan odo ko mawninteedo odo ko teddinteedo foti bo wuri foti o feqqinino Allah subhanahu wa ta'ala wi يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله سبحانه وتعالى يكون يغمنم به وتوم أنتو هتوجي موطن سنغدو نلا صلى الله عليه وسلم فتي بولي فتي وفكينينو وتوم ودرون دو وتوم ندنير حقو لموطن الله صلى الله عليه وسلم wana noddindir ton hakkunde moɗon noon haa golleji moɗon bona hara on sowa andude hoɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti en haari ka sahih bukhari umar radiyallahu anhu woɓɓe go ɓe wi taif ɓe ari ka masjidi nabawi ɓe fuɗɗi townugol hito maɓɓe ngon elaar sal sallam no surra ɗon umar radiyallahu anhu wi laaralankoɓe hontoni si tawi woni ko ɓe madina ɗo wona hoɓɓe waɗa ɓe leyru saria ɓe landi tawi ko hoɓɓe ɓe accitira sabu ɗum ɗon nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala hino teddinimo Allah subhanahu wa ta'ala hino mawninimo an kadi ko ya mawninmo tawta fi makko hino mawni ka ɓernde ɗo kanko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ndaaru ko honno ɓeeɗo sahabaɓe teddindeno nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam wono ardino ka sahih bukhari tuma nde ɓeeɗo quraysiyankoɓe nelno urwata bnu mas'ud yeyew ka nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓayi o hewti o yino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wona e teddinirede noon o hooti ka yimɓe makko o wi ay qawm wallahi law qad wafattu ala almuluk mi yahii kalamɓe ɓen wa qad wafattu aw wafattu ala qaysar
وكسرى والنجاشي ميهيك قيصر ملك الروم ميهيك كسرى ميهيك نجاشي لم يعيش فيهم نعم بوتلهم أبي والله إن رأيت قط ملكا قط يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا أبي والله ها هم taw yahi andi ta be do lambe ko hombe woni be onni o yahi kambe o yali hay goto ino teddina lamdo wono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam teɗɗi sahabaɓe no teddiniraɓe non ɓawto ɗum o wi kanko urwa bun mas'ud o wi wondema wa in tanakhama nukhama illa ja'ala ar-rajulu kaffayhi fasaqata fihi hayna laɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hartata ko ɓe tutta sina goto sahabaɓe waɗani jungo ngon tawata ɗum ko ka jungo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni nelaɗo sahabajo woni futtude ɓawto ɗum fa yatlaquhu fi wajhihi wa fi jasadihi ɓawto ɗum o ƴetta ɗum ɗon o mawlaka yeeso makko e ka ɓandu makko sabu yiɗgol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabu warkinorgol ɗum ɗo fewno gurdam maɓɓe kam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sharia o haɗa ɗum ɓawto ɗum o wi kanko urwa na'am wa in takallama khafadu aswatahum indahu si tawi on nelaɗo sallam yewti saaba en jippira hitoji muɗum yeeso nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa ida tawadda si tawi woni ɓe salligike kaadu yaqtatiluna ala wadu'ihi ɓe heɓɓay wartirgol e miron hum kaɓe salligoli ɗon fi barkinorgol ɗum ɗo yirgol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓawto ɗum o wi wala yahudduna an-nadar ilayhi ta'ziman lahu ɓe wawata no ƴettude gitoro ɓe fortinoɓe nelaɗo nelaɗo sallam sabu hersugol nelaɗo sabu mawningol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabu teddingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so tawi wonde ko yahudi e nasara woni foyɗintinude ɓeɗo si ɓe teddali e wonkimaɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono ɗo wonna an haali ɓe kono yafa musidɗo yumno tedduɗo teddingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko dinnote ka Allah subhanahu wa ta'ala yo tawi ikhlas e mutaba hino ton lappinande kañum e ñentingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam himo teddiniri e ɓernde nden mo teddiniri e ɗengal ngal mo teddiniri e tere ɗen e ko ɗum woni ɓernde nden nde fiɗata wonde makko o jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala wona o reweteɗo o wawana hay hoore makko hay e mere sina ɗum wallintanoke e huɗ o lettire wono goɗɗo dambol wona e lettirede ɗum amma ko yowdiri e teddingol mo kaɗengal ko yewtugol fi makko janto inde makko e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam juula du'ano e hoɗelaɗo sallallahu alayhi wa sallam amma mawningo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam telen eɗeɗo tere huwa ta'assi bihi koni mawningo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗeɗo tere ko ya golliti sunna maɓɓe ko yayuti ɓawo maɓɓe noɓe waɗiri noon waɗira noon kono ɗo woni mawningo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono ya yiɗiɓe mbaadi nani hiɓe funnange hiɗa hirnange ayna almahab holto woni giggol ngo yiɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wallahu a'lam ayyuha almuslimun ko ene musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko teddinteɓe ko jantantoɗen ɗum ɗo ko fiya andu nokku maɓɓe on kal islam ko yahude e nasara woni e wadde tawata ɗum ɗo yantata sina e hoore maɓɓe allah subhanahu wa ta'ala immina ko yottanoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yoɗo mawnu e wonki maɗa yoɗo mawnu e wonki maɗa teddin waytira ɓawo makko ndaaru salafu salih radiyallahu anhum ɓeɗo sahaba nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kama inda ahmad wonardino kam musnad imam ahmad hadis on hino tabiti wondema usama bun sharik o wi'i wondema ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa ashaba kaanna ala ru'usihim at-tayr meri nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam mi tawimo kanko e sahabaɓen a sikkay ko colli woni ko deppika ko e maɓɓe ko ɓe deƴƴi kon yeeso o ko ɓe jentiti kon ko ɓe teddinimo kon ko ɓe mawninimo kon hoɗum ɗo wonna alhaali ɓeɗo sahaba nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamirtanoke goɗɗum ɓe waɗa goɗɗum ngo ndaaru ko ɗaawi kon si ɓe yamirama ɓe hettinana ɓe waɗa golle ɗen ko ɗum ɗo woni ko sahabaɓen teddinirano nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ndaaru konno salafu salih
radiyallahu anhum woni ko teddinano da sallallahu alayhi wa sallam bay imam malik rahimahullahu ta'ala be landama fi imam ayyub as-sikhtiyani rahimahullahu ta'ala be wi hay goto mi windali hadith hay goto e karamo kobbe mi windali jude mon hadith sina imam ayyub rahimahullahu ta'ala no be foppu mabbe sabu honno jenta imam malik no yewta wondema hajjatayn faramaqtuhu be wi wondema o hajji laabi ɗiɗi kanko imam ayyub as-sikhtiyani kamɓe imamu malik wi hilan depputudemo hilan heɗitademo falam asma minhu minanali mowola hay america hajju ton walamma dukira nabi sallallahu alayhi wa sallam tumande nelaɗon sa sallam wowlano inde moɗon baka hatta arhamnahu ɓe wulli kamɓe imamu ayyub as-sikhtiyani rahimahullahu ta'ala ha imam malik wi men mafodi e makko yurmi men mo sabu teddingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam na'am abdullahi imamu malik rahimahullahu ta'ala taalibaɓe maɓɓe en ɓe filli wondema imamu malik rahimahullahu ta'ala si ɓe yewtino inde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe imamu malik rahimahullahu ta'ala ɓe wullayno ha ɓe huccato jooɗiɓe ka darsu maɓɓe ma poda e hoore maɓɓe ko honno ɓe seedirta ko ɗum ɗo woni ko ɓe teddinano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam abdourahman bun qasim rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah oɗo kadi o laatnoke nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam si jantama inde muɗum sa ino yeeso makko ngon sa ino ɓandu makko non a sikka yo mara hay sintere ƴiƴam a sikka ƴiƴam fo yehino wawto ɗum o wulla na'am ko wana noon kadi imamu zuhri rahimahullahu ta'ala si imamu malik nelaɗo jam sallam sa jantanoma inde muɗum kamɓe imamu zuhri rahimahullahu ta'ala ɓe fesayno ha gonɗi lanna kagite maɓɓe sabu teddingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawa hande ko ɓeɗo wona waɗede caricature ko ɓeɗo wona e mannede ɗum ɗo ko ɓeɗo wona e yawede ko ɓeɗo wona e mannede na'am ko waɗa noon kadi safwan bun sulaym radiyallahu anhu wa rahimahu si tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jantanoma inde muɗum si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jantanoma inde muɗum o fesayno ha jooɗiɓe ka majlisi makko accama ɗon nangalawo muɗum yaha hada huwa ta'dimu salaf li hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni woni ko ɓe teddinane nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam an kadi ko wodanma ko ya wattu ɗon teddinane nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam hara darani ko makron woni e wowlude wala yahiqul makru sayyi ila halih allah subhanahu wa ta'ala wi bone ko ɗum woni fewjore bonne nden yamtata sina e hoore muɗum makron kañum may groupe muɗum fewji kono allah subhanahu wa ta'ala himo fewjude kanko kadi wala tahsabanna allaha wafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تسخط فيه الأبصار الله سبحانه وتعالى ويلسدك بهم بيتونيو دي مكرون كانيم ما يغرو بومون كو بيان يتونيو دي كون الله سبحانه وتعالى ويلسدك دum هي محبب إن ربك لبالمرصاد الله سبحانه وتعالى هي محبب نعم الوقفة الثالثة درنا من تمرنا كانيم ما يسكتو دي ذكر بعد خصوص ذكر بعد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم jantanagol mayoga e ko o hertori sa andal ɗum ɗo arano mawninira o a teddinta o anana inde o ronka wadde ko wi kon ko ɗum si woɓɓe goo wolanama inde ko ɗum woni sunna a sikka e ɓawo wurere ɓe ɓawla kir ɓe anda martaba e teddungal ko o wondi kon o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jentoɗo nelaɗo sallah sallam jogui kertalle ɓe o hertori yeeso annaba ɓen ɓe foppu maɓɓe jento ونردنك صحيح بن هبان حديث عبد الله بن سلام وبين الله صلى الله عليه وسلم بماكي أنا سيد ولد آدم كمي ونكوه بني آدم جدل بآدم أفق مأبه كمي ونهار مأبه كمي ونكوه مأبه إمام الترمذي رحمه الله تعالى ببيدي وندم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر كمي ونكوه بني آدم يوم القيامة وانا نمانتي الله سبحانه وتعالى ولكم فتنة أن كل اسم ولي لندو نجاك بيرتك من الله صلى الله عليه وسلم نجاك إهرتن دمت إمرنا وندنا كم من الله صلى الله عليه وسلم كو إن تيكل لواء الحمد درابو يترب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كو كم ولي كلون ودني ونردنك صيب هبان إياك أبو يعلى الموصلي رضي الله عنه ورحمه حديث إنه تبتي وندمن الله صلى الله عليه وسلم بماك لواه الحمد في يدي
wondema drapeau ko innete ko yettore fowhino e juuɗe an yawmal qiyama adama wa man dunahu tahti adama kañum meɗen nangal tagore nden hino sengole drapeau nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam attaɗo taguede on nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam mo wima ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam atta taguede haray wona gonga na yaafi ɓurum ko adama atta taguede e yimɓe me tagore nden adama alayhi salam e yimɓe heddiɓe en fof ne sengole nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hertori koɓe hertori yeeso ɓeɗo annabaɓe wondema ko gaɓuru maɓɓe on woni ko attoto seekagol fi dargagol ka yawmal qiyama ka dangal no ardinum ka sahih ibn hibban wondema awwalu man yushaqqu anhu alqabr ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam woni ko gaɓuru mum wattoto seekade yawmal qiyama no jeeya ko ɓe hertori kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam okkoyeede tefoore nden ko ɗum woni tefoore mawde nden yawmal qiyama nelaɗon sallallah alih w sallam ne okka ɗum ɗo yeeso annabaɓe fof maɓɓe ko ɗum woni shafatul udma no jeeya ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam okka si tawi woni noddinowon himo noddinde naam an kadi ko ya jambin noddinowon si tawi woni o gayni wonardino ka sahih boukhari hadis abdoullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu wowla ko wowli ko mon ɓawto ɗum duwanoɗa nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no jeeya ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam okka ko ɓe hertinana nde taw wondema annabaɓe foppo maɓɓe ko inɗe maɓɓe ɗen woni ko ɓe noddiraka alqur'an ko inɗe maɓɓe ɗen woni ko ɓe noddiraka alqur'ana nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam noddiraka inde mum nden ya adamu uskun ala al ard ko an yo ya adamu uskun anta wa zawjuka lil janna ko an yo adama an e gendama e sonnama hoɗe ka alijanna allah subhanahu wa taala wi an hubit bi salam ko an yo nuhu jippondude kisal allah subhanahu wa taala o wi ya yahya khudh alkitaba bi quwwa ko an yo yaa jogor deftere nden e hoore doole allah subhanahu wa taala wi naam ya ibrahim ko an yo ibrahim allah subhanahu wa taala wi yusuf ayuha siddiq ɓeɗo ɓe hokku maɓɓe o nodditiri ɓe yimɓe maɓɓe ɗen ɓayo hewtirde laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ya ayyuha nabi ya ayyuha rasul ɗum ɗo ko hertande makko ni musidɗo julɗo tedduɗo hiya andu martaba o teddina o mawnina o nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam kala kaw sifaka alqur'ana o takkante goɗɗum muhammadun rasulullah ko nelaaɗo allah subhanahu wa taala ma kana muhammad adati min rijalikum nam walakin rasulullah ko nelaaɗo allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗo woni ko mawniri yoɗo no jeeya kertale nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo noddinowo kala ka o noddini o wiya yashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allah subhanahu wa taala si tawi woni adarnay koma wiya ashhadu anna muhammadan rasulullah koma yewta ɗum ɗo sa nata e l'islam koma in ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ne okka ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo musidɗo julɗo tedduɗo idan waɗo nelaɗo ma sallllahu alayhi wa sallam sa daari hande no woodi jogiiɓe romanji ɗi tata ko fanɗe ko fof 400 page ɓe janngaɗi fof majji fi anndugol ko homboni si tawi woni ko boxeur jo si tawi woni ko footballeur jo si tawi woni ko chanteur jo ɓe toto ɓe annda biographie makko on ɓe jannga fi makko ɓe humpito fi makko amma nenaɗoma on sallllahu alayhi wa sallam hayinde makko nden e baaba makko yumma makko annda naafi ɓewtirgol ɓaawa makko ngo nenaɗon sallllahu alayhi wa sallam yen tori allah subhanahu wa taala yo arsuku en tumbidirgol nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam jannatul firdaus en tori allah subhanahu wa taala kala wonɗo e jalkutude kaɗo dinal islam wota allah subhanahu wa taala ɓantanmo konngol en tori allah subhanahu wa taala kala julɗo kam woni yo allah subhanahu wa taala tabintimo e kaɗo dina makko arsika en tabutugol wona e kaɗo dinal islam ko ɗum ɗo woni ko dandoyta en yawma alqiyama wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma yassir lana umurana waqdiha نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.